بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام من نعمة. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد. Musidɓe julɓe tedduɓe, onon ɓe ndaroɓe men kalefol meɗen, kalefi meɗen, ndaroɓe ɗiɗo bodoji, seditotoɓe ɗeɗo finanɗe, tawdeteɓe ɗiɗo khutbaji ka dow mimbaruji, woɗɗitiɓe ɓattiɓe kala ka wontirɗon, kala ka tolorɗon. Inɗe mon e yettoje moɗon e sifaji moɗon meɗen salminira on ɗum salminago islam. Ɓeɗe wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray musidɓe ndaroɓe ɗiɗo lefi meɗen e ɗiɗo pasji meɗen ha hewta ka Guinewood TV, ko landal woni ko hewti en ɗo immorde bandirawo meɗen tolorɗo Angola. En ndaraningal ko karamokoɓe ɓen yewti kon e bange maggal. Ɗum woni karamokoɓe mofte ɗen ka aramɓe e karamokoɓe mofte ɗen ka wuridaɓe ko wiyeten kon les savants contemporaires. Haray hiɗen jaabo landal ngal embere ko yiwɗen nder ton kon e ko jogani ɗen faamu kon. Ko on woni ngal ɗo landal ko bandirawo meɗen tolorɗo Angola addani en photo miranji gollitirteɗi, photo miranji gollitirteɗi, tasiru yarindu kafe e ndiyam, e miranji rotteteɗi e muɗum, ñiiri e maafe, walla pla e ko waywa muɗum, e assiette muɗum, e kuyerji muɗum tanƴini no jogodiri e foursettiji muɗum. Tawi mbaadi ɗin miranji ɗon ko couleur on ko or, mana couleur kange. Oɗo bandirawo wi'i ko goɗɗo ari hanka makko landimo, kono tawi o alana ko o landa kon gandal, o ɗaɓɓiti o hawri e numéro angon. Haray yomi wallito mo o heɓa ko yewta o yaha. Oɗo bandirawo yehi soodi ɗiɗo miranji, o addiɗi ka suudu ka o rottana modi makko e ka o waɗana modi makko. Modi makko wi'imo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wonde miran kange kalisi nyamirtake. Haray min sa waɗanilan ɗo nyamete, wona ko sikkuɗa kon. On ɗo non rutti oɗo sonnajo hewtinde en landal ngal ɗon, himo wi'a ene jaaja kaari, ene ko ko modi a wi ɗo, ene ɗo en feƴƴude ɗon commentaire daɓɓum e ko addi oɗo ene ha sonnajo on eggi konngol modi mum ngol, ma konngol yewtuɗo mon o ɗaɓɓitoy oɗo bandirawo meɗen, o landimo ko piiji ɗiɗi. Ara nun ɗum himo jikki oɗo, himo holorimo, himo habborimo. Ko ɗum waɗi haray en wallitoto ɓe bandiraɓe meɗen landaɓe landal ngal, hewtini en landi ha ɓe heɓa ko ɓe yewtita oɗo landiɗo ɓe. Donc go ɗiɗi no wani en wasi oɗo sonnajo mo modi mum yewti nde ɗo yewtere, no gasa o hoolaki modi makko, wona o hoolaki jikku modi makko, wona o hoolaki konngol modi makko, kono nandi ka bange gandal o jaɓari modi makko no wawi udditude mo e bange diina. E ɗum woni haray ene wi'a mo hatti gandal modi makko. E ɗum ɗon si tawi ko non woniroyi, haray ɗum ɗon no tindini wonde koyen wakkilo jangen ka diina. Wonu gando andinowo, ma wona andinotoɗo fiya andu, ma wona arowo heɗo janguɓe ɓen fiya maando ko andete kon, ma wona yiɗuɗo fingal ɗo gandal e ɓeɗo janguɓe, wota wonu jawab on wona halkiɗo. Ɗum ɗo ko mako e makuji annabijo sallallahu alaihi wasallam, ɓe maki kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban fala takunil khamisa fatahlak. Wota jaɓu jamais wonugol jawab on mo janga ala e jangude, heɗota ko janguɓe ɓen, awa kadi yiɗa fi gandal ngal, yiɗa ɓaɗodirgol e janguɓe ɓen. Nde ngeli ceerno men on ka akhdari no makani, awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi, thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi ka ahkami solati. Hanka haɗoyi ceerno Abdourahman al Akhdari, yo Allah yurme ɓe, waɗa joddi maɓɓe ndin aljanna, yafanoɓe jinnaɓe maɓɓe ɓen. Ɓe maki ko adi waɗɗade dande hellifaɗo. Si neɗɗo hellifama taw ko sellingol finde limanu makko. Si neɗɗo woni hellifaɗo fawaɗo dewal,
ko wiyete kon on tigi heɓi ko wiyete kon duuɓi fawede dewal e landitorede kuuɗe mum e konguɗi mum haray ko adimo waɗɗade taw ko sellugol finde makko nden ko fiɓata kon e Allah ko riwanta Allah kon ko fiɓata e nelaɗon kon ko riwata e nelaɗo kon ɗin e wawɗi ɗin ɗon waɗin non o anda ɗum ɗo taw so heɓi sellugol finde e bange Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o watta ɗon joni andinagol kadi ñaawoje ɗe dewe toɗɗiɗe mo ɓe maki ka ahkami solati wano ñaawoje julde ɗin se yiltike ka akhdari ceerno no maki o maki summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi fardu on woni ɗon maf'ulun bihi ino wawno kadi ka fardu on wona fa'ilu ɗon wona ma yasluhu bihi fardu aynihi idan si ɓe makirno ni ma yuslihu bihi farda aynihi si ɓe makirno wa ma yasluhu bihi fardu aynihi hareno sella idan o anda taw ko moƴƴinta ɗi farillaji toɗɗiɗi mo ko ɗum waɗi si tawi on tigi janga ko ɓuuri e fandude o wolana e ɓengure makko nden ɓe acca mo ɗon ɓe landoyo goɗɗo go o naaɗo o eelo o taƴa ñawore ɓe fof ɓe daaridira ɓe poɗatuni ɗin ɗum ɗo no tindini en fof koye wakkilo jangen tentini awlawiyatji ɗin ko wiyete kon les indispensables bange Allah bange nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam bange ɗe dewe meɗen ɓe wakkilo ɗen anden ɗum wawa en nafude wawen kadi nafirde ko ɓuri moƴƴude noon e gandal fof ko si on tigi jangi yo sakitugal ɓe wi piiji dam no waɗɗi en ka bange gandal jangugol dina kan anda gollitira dina kan ɓawo andika nodda yimɓe ɓen faade e makka ɗum woni sakitaka heɓa kadi muñal kadi e nder sakitugol ngol kadi sabu a laaɓana e woɓɓe reedu ɓe hoyne laaɓana woɓɓe reedu ɓe cippine laaɓana woɓɓe reedu ɓe añe laaɓana woɓɓe reedu ɓe gufe muññoɗa Allah wi wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi l umur kala laaɓanowo yimɓe reedu yo muñño sabu Allah wi muñal ngal ko pellital fiyake idan jaabagol landal ngal ko jaabawol ngol ni miran si o woni kanŋe ma kaalisi o fow e makko no harmi ñaamirgol mo no harmi yarirgol mo si miran on o woni o fow e makko ko kanŋe ma kaalisi o woni achete o woni paniwal o woni glaciére o woni termusu o woni taasi yaridɗo o woni kuyerwal o woni fourchette o woni laɓi haray no harmi gollitirgol ka ñaamirgol no harmi gollitirgol so tawi miran on o fow e makko ko kanŋe ma o fow e makko ko kaalisi imma dahaban aw fiddatan ɗum ɗon haray si wiyama noon kaalisi wona yontigi sikkuɗo ko ɗiɗi jogiɗen hiɗe ñaama ko kaalisi matériel e minéral on ɗum ɗon haray ɗum ɗo woni ñawore arde nden so tawi woni miran on o moƴƴinirama jandi simple ma poore ma galva ƴettama kanŋe ndiyan kanŋe ma kaalisi pentirirama ɓaawo no pulargal wirte noon hoobirama kanŋe ma kaalisi on ɗon miran kadi o tawti miran aran on o harmi ñaamirgol e yarirgol si tawi noon miran on ko jandi o moƴƴinira ma o moƴƴinira galva ma poore goɗɗum ko nandi e kanŋe ka couleur ma ko nandi e kanŋe ka kaalisi ƴettama miran on hoobirama bi mana pentirirama ɓaawo miran on ƴetti couleur kanŋe ma o ƴetti couleur kaalisi kono jandi ko moƴƴinira kon ko tafira kon ma poore on ma galva wona kanŋe ma kaalisi on ɗon miran haray himo wawa ñaamirede yarire e dow añede ka karamakoɓe goo karamakoɓe hewɓe no wi on ɗon o harmata few ñaamirgol e yarirgol kono ɓay o nandintinama e kanŋe ɗen fiyoto waɗu sikke e ɓernde julɗo on ma an gollitira woɗɗitiɗo hayno wiya daari oustage kaari daari ceerno kaari daari kaari en almamiɓe daari mawɓe no ñaamira ma yarira miran kanŋe kaalisi ɓe maki sabu ɗum haray miran on no aña gollitirede ɓayi o nandintinama e kanŋe ma kaalisi kono kan ka laslimo dagi ñaamirede e yarirede amma si tawi no miran on o fusi ha gasi joni ka koolugol mo wano saccugol mo ño'a ma waɗugol ko wiyete kon trait de feuille
yettugol trait de fer, yettugol jankun sila ma kange ma kalisi tayi na sintina don udda konko tufi don ma jolkidira konko taji don dum don karamo ko ben hibe holli wonde dum don hattamiran o nyamire ma o yarire fu no mari dalil e ngara e dalilaji din e kongudi karamo ko ben e mudum daro den hara jutari ha fejjita landangal hewtino hay'atu kibaril ulama be jaabi wonde la yajuzu isti'malu aniyatin min adh-dhahabi aw al-fidda fi al-akli wash-shurbi be maki dagotako nyamirgol e yarirgol miran kange ma kalisi lima rawa al-bukhari sabu konko imam al-bukhari filli ka hadiseje mabbe hadis numéro guluje jawabo e temedde jeegabo e capantati e tatabo hadis 5633e hadis on ka al-bukhari imam muslim kadi filli kongol kadi ka hadis guluje didabo e capande jeegabo e jeedabo woni 2067e hadis on ka mabbe an huzaifata be eggi be do di do kala e odo sahabajo makete do huzaifa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wonde ne laado be jabbi kisi woni munno maki la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wala talbasu al-harira wad-dibaj be maki fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah odo hadis selludo mo bukhari muslim filli hadise mo shaykhu beddido addi ka sellude mabbe didi wo fadhakal hadisu min as-sihahi yu'addu on hadise don ka sellude o kontete kullu hadithin rawahu al-imamani fi sahihayhima fa min babi sihahi yu'addu kala hadise mo almami be dido filli ka sellude mabbe den didi hadise selludon on don ko jettetedo haray ka sellude o kontete jonnon be maki nelado be jam'i kisi woni mom maki sahabiyus sanad sahabajo tuugorde hadison ko huzaifa o do wonno porte secret jo nelado ko be gundotono gundoji mabbe di wawno do marde gundo wuridu e nelado sallallahu alaihi wasallam andudo nelado gandal tigi tigi wal ko talibajo andata cerno mudum ko maki nelado maki wotaw yaru fiw e miranji kange din e kalisi wotaw watto kadi jonci wietede hariri din e dibagon fa innaha no di lahum fi dunya di do ko hefera ben herani ka aduna walakum fil akhirah dum do no wodani on mano marana on mano herani on kala kara bimana kange e kalisi ko miranji di nyamiru iten ka aljanna si enati aljanna yalla nado en enen juldo den se nati aljanna ko miranji yari di meden e nyamir di meden nelaado sallallahu alaihi wasallam maki en accan din keferabe ben ka aduna do hara en waaway e nyamiru di ka aljanna yalla nado en aljanna en alata yewtugol yanya bay ko landal won en jabade sina dum mi deta yano yeno en do yiru faamu angon e allu walan ko wadi nelaado maki din ko kambe je kaadu naga kambe hefera ben enen kala kara edo ngandi wona do fadede wona yo fade ha o fade nyiri din o fade mafe kon o fade liƴƴi din e kucce tewngu o fade tamati je den o fade pomme de terre je den o fade kadi kose den kadi idan hadhihi dunya o adna mo wonde do mun ko kose ni ko du wadi o do o fade taake hefera ben ko bebe heba e makko ko wadi laado maki sallallahu alaihi wasallam dum ko wonande on kala kara ko wonande be kambe kaduna do e ari kadi imam al-bukhari imam muslim filli kadi hadiseje fahin kadi kambe imam al-bukhari e dambude ka oda hadis arano ngari don an ummi salamata zawji nabi sallallahu alaihi wasallam be filli eggande enelaado sallallahu alaihi wasallam ay koy sonna mabbe yumma meden ummu salama sonnaaje mo nelaado jombuno tay duubi din towi odo jidanaki be tay o nawyi sukunu makko nun hari rawni hakke ko nelaado sallallahu alaihi wasallam yiduno teddini nene meden ummu salama be morayno mo be jubbanayno mo hore den e mo mantorayno dum hakkunde sonnaabe nelaado sallallahu alaihi wasallam wonde ndare ko mi hebi juude nelaado ha nyande go nene Aisha makani mo hey dum non min mettiti langoyi awa min kadi do ko min woni on mo andanda hore mami jombama ko mi jiwo kecco tippajo mo adoraki gorko go hey dum kadi hawtini yumma meden Zainab bintu Jahs radiyallahu anhunna ben don kadi immi dari be maki awa hey ko non andi ko mi woni debbo mo dewgal mum huma dowga ka asama Allah e malaika be mum be moƴƴini dewgal angal cippini wahyo Zaidu yettan yenelaado yettan Allah okkilam mo falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha
o gandi on sonnajo kadi jogi ngal ɓural sonnaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam mo be yewtayno moƴƴere teddungal ko nelaɗo waɗanimo. idan ɓe filli e oɗo sonnajo maketeɗo Ummu Salama zawji nabi sallallahu alaihi wasallam sonnajo nelaɗo anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wonde nelaɗo maki alladhi yashrabu fi ina'il fidda innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Nara jahannam, nara on ko maf'ulun bihi. Ɓe maki alladhi on yashrabu wonɗo yarirde, wonɗo yarde fi ina'i dhahabi fiddati, wonɗo yarde e miran kalisi, ƴetta ɗum yara ndiyam ma, yara zima, yara ko yari wo. Innama yujarjiru, andu ko woni juurude, ko woni gologolonnade, ko woni naadude fi batnihi ka reedu makko nara jahannama, ko yite jahannama. ko ɗum waɗi ɓe wi hadha yashmulu jami' al awani min malaika wa akwab wa atbaq wa ghayri dhalika wa min al qudur. ɓe wi o hadise ɗo, ɗe hadiseje no moɓidiri dendangal miranji ɗin, kuyerje ɗen ko ɗon naati, achetje ɗen ko ɗon naati, e catale ɗen ko ɗon naati, wureje defirɗe ɗen ko ɗon naati. kala ɗiɗo miranji gollitirteɗi ka julɗo watta ñamete mum ma jaram mum, ɗum ɗo no hana pottinede ka bange waɗirgol ñameteji e jaramji si tawi ko kange ma kalisi. ɗum fi détail o yo ɓeydu laaɓude en hotanayi yewtere nden ka arande laawol. ɓeɗo ceernoɓe mawɓe ɓe anduɗen maketeɓe imam an-Nawawi ɓe maki ko ɗum ɗo woni ñawore nden ka amen. Ibnu Qadama al-Maqdisi ɓe maki ko ɗum ɗo woni ñawore nden ka amen. ɓeɗo maketeɓe Ibnul Qattan ɓeɗo fo yo Allah yurminɓe alayhim rahmatullah, ɓe maki ko ɗum ɗo woni ñawore nden ka amen. li'annana la nukhalifu rasulallahi fi nahyin wa fi amrin. ɓe wi sabu menen karmakoɓe ɓen min lundota ko nelaɗo ka yamiroje e ka haɗoje. si nelaɗo yamiri min immoto min waɗa, si ɓe haɗi min ɓattotako. ɓe fottani wonde ko ɗum woni dalalatul imani on, ko ɗum ɗo tindini gomɗingol nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiqan li shahadatil mu'min, ko ɗum kadi gongini ko julɗo on wiwno kon muhammadur rasulullahi, ko natirɗen dina kon ma ko woni ɗen julɗo kon ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yon. ɗum ɗo tindini a gongini muhammad ko nelaɗo Allah, si a jaɓi. haray miranji taway ɗiɗin ɗi fof ko ɗi kange, miran on o fof ko kange o moƴƴinirama kalisi, o ñamirtake o yarirtake, o marirtake kadi ñameteji ɗin tawayɗi ɗin ko hoɓaɗi ma lesaɗi ukke e nder muɗum on be mare. bonbon no wawa marede nder ton, biskino e nder pake no wawa marede nder ton, so tawi ko ɗon tu woni ka mare. kono ñameteji ɗin joni hoɓano bananaɗo wallino e nder ton, neɓa seeɗa ƴetta ñamara ya ñamiri miran on. miran kange kalisi ñamirtake yarirtake. so tawi wiɗen miran on kadi ko seeɗa woni e makko kange kalisi, ɗon kadi haray yo tawtine miran arano on. wiɗen si tawi ko couleur on woni couleur kange e kalisi, tawi noon ko kange ɗen ndiyan kange ma ndiyan kalisi woni ko couleur miran on, ɗum kadi haray yo tawtu miran arano on har mi ñamirgol e yarirgol. si tawi ko couleur goo pentirgo waɗa e miran on no nandi e kange, haray no moƴƴuno ka julɓe ɓen acca ɗon, kono ñamirgol mo na wasi haray no harmi. amma si tawi miran on o fusu ma o taƴu ma o tufi, yeru ko ƴettete kange seeɗa honcine uddire ɗon, nden wuddere ɗon ma tokkidire on ɗon miran e laala e mum. sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no marno catalum salligor kun yanno ñande goo kun eesi korum, ɓe ƴettuno ɓokkun kange walla kalisi ɓe honcini ɓe tokkidiri ko taƴi kon. ɗum ɗon holli wonde haray ɗon no sella. ko ɗum ɗo woni komi humpiti e bange landal ngal. julɓe ɓen no weltana, julɓe ɓen no du'ana yo Allahu nawru e yeeso, o nawra dina men kan yeeso. Guinewwood TV e dendagal médiaji e page ji ka réseaux sociaux ji wonɓe sakitude darsuji e fatwaji e bayanaji e khutbaji karamakoɓe leydi lagine ndin, yo Allahu tabaraka wa taala kadi e soggu moƴƴereji hewtinaɓe. kamɓe ɗimmoɓe maɓɓe wallidirteɓe mi salmina ɓe miti 224 ɓen eɓe walp média ɓen. mi salmina kumpital wano buy wirta ɗon kumpital mo oustaz Abdallah mo Mbeya. mi salmina kadi duɗe dina TV inchallah haray e daroto ɗo. hada billahi tawfiq, wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.